विलेज पंचायतीचो हे दिल्लीकार घेवन हांव तुका सांगता हे दिल्लीकार घेवन दादागिरी करता आमच्या विलेजीन हे लेटर जे केला विलेज पंचायतीचे सगळ्या लोकांनी हे लेटर केन्ना गेलें हे केन्ना गेलें लेटर 10 नोव्हेंबरात केलें लेटर ओके लेटर नोव्हेंबरात करून तुमची रिप्लाय ना हेजेर काय ना आता ही सगळी सिग्नेचर आख्खे गांवच्या लोकांची सिग्नेचर आसा सगळे गांवच्या लोकांची पळय कितले सिग्नेचर आसा हे पर्सनल म्हाजे न्हू हे सगळ्या लोकांचे आनी जेन्ना तुमी इतले लेटर केले कंप्लेन केली तरी पूण तुमचो काय रिप्लाय येना लेटर कितें जातलें कितें तुमचे डिपार्टमेंटाक काय पडलेंच ना तुमकां पडला दिल्लीकारांचे इट इज नॉट इट यू आर बेसलेसली एलिगेशन नो आय तुमचो प्लॅन तुमचो मागचे पडले I know we are giving good things. No, मासा ऐक प्लीज तू इथे नाटक करू ना आम्ही क्वेश्चन रिप्लाय घेऊ बाईला नाटक I will tell माका रिप्लाय द्या I will tell हांव रिप्लाय द्या माका जेन्ना म्हाका एक सांग तुम्ही प्लॅन करता तेन्ना पळयना सायडीचे बाय जेन्ना रजिस्टर्ड बाय आसा ती रिजनल प्लॅनाचेर बाय दाखयता ती रिजनल प्लॅनाचेर बाय दाखोवन बसून खंय बाय दाखोवंक ना ती पब्लीक बाय आसा ती So, एक प्रोजेक्ट तुम्ही टीसीपी डिपार्टमेंट ऑफिसर वयता ते सायन मारता तेंका सगळी परमिशन दिता तेंची सगळे हे करता ते हाडून रिपोर्ट मारता सांगता की आमी टीसीपी कडलेले हे सगळे करता म्हणून पेट्रोल ताने जर मिस रिप्रेझेंट करून घेतलेला असा डेफिनेटली इट विल लुक इनटू then let my officer I'll send him the that's what I'm saying तुमचे नोव्हेंबरात कंप्लेंट घातलेली अजून पर्यंत तुमचो रिप्लाय अजून पर्यंत तेका म्हाका आळूचो पडलो हायन माय कंप्लेंट घातली सगळे कंप्लेंट घालीत रावपाचे पण तुम्ही रिप्लाय करू नका you are right on your point something has to be replied it cannot be just lying like that that's what we are saying why because I have not received a single reply from this department my duty to tell him that nothing doing it has to be replied whatever yes sir within another 8 to 10 days I will why 8 to 10 days from November I am been waiting from November it is not today whatever where yes sir within another 8 to 10 days I will why 8 to 10 days from November I am been waiting from November it is not 2 days back or 3 days back if not he has not dispatched let him you should have given a stop order or show us notice to them no let me talk to him now that you have brought it to my notice see this also the first thing I have already marked to him this particular case which has now come to me already told him that a letter is going to him he to investigate and find out what is the and take action now very simple मागे एसपीडी यातील ऑफिसर साठी जीपी ऑफिसर हे कोणाला मागे कोणाला आन्सर दी कोणाला हे कोणाला बोलतो ऑफकोर्स गोवा म्हणून ना सो हे कोणाला बोलतो ते एवढे आमदार घेऊचे पडतात वक्त तो 24 कोणाला बोलतो ऑफिसर इतले सवनाचे ऑल गोयकारचे दिसते गोवा कोणचे गोयकार दिल्लीच्या राहतात गोयकार देयर इज नो सच थिंग की दिल्लीकार तुम्ही आता देयर इज नो प्रॉपर्टी वगैरे दिल्लीकार आणि तुम्ही या दिल्लीला सपोर्ट करता पण देयर इज नो वे ना तुम्ही रिप्लाय करता दिल्लीवाला आलो तुम्ही बांगला पुनावाला आलो पंचायत but somebody comes to us with a proper plan there is then we have to grant it we don't say you are Delhi wala sorry not doing for you sorry you are Mumbai wala sorry not doing for legal things so legal things म्हणता त्यांना illegal कशे करता that part how you are doing illegal you got right point when illegal are coming over here ते आपल्याची किती सबमिट करता whatever they submit ते fraud करून सबमिट करता but तुम्ही how come you all can accept when there is a regional plan the regional plan तुम्ही bypass करून त्यांचा plan तुम्ही already told you when that person is submitting his plan please ऐका बघा तो प्लॅन माझा सबमिट कर हांव म्हाका जाय तो सबमिट करतलो तू तो अप्रूव करतलो no definitely not because we are supposed to verify it then we are supposed to see what is given is technically right or not accordingly permission is granted and if for some reason he has not given a proper thing if he has done something to obtain the permission by mis fraudulently not giving proper documentation then definitely action with the revocation or show cause all things from November we are waiting no that is what I will check from November we are waiting so that's why November काम चालू होता सर असे परमिशन दिला विदाउट चेकिंग होतं त्याचे किती ऍक्शन होतं नो आय विल नॉट से नाउ because जेन्ना आम्ही साइड इन्स्पेक्शन केले that time we saw that the survey plan was completely false okay yeah okay this point was brought out to the concerned TCP official who had come yes okay till then they had not mentioned anything आणि ते ना ते सांगतो तुका ते वयल्यान आमकां धमकी दिता गोंयकार धमकी दिता तुमची घरां मोडटले म्हणून तुमकां हे मोडयतले म्हणून पुलीस कंप्लेन करता प्रॉब्लेम कोणाला लागून जाला हो प्रॉब्लेम कोणाला लागून जाला
गव्हर्नमेंट डायरेक्शन सेक्शन मेन्शन केले आसा सगळे तुमची ब्युरोक्रेसी एक्सपोज केल्ली आसा ॲडमिनिस्ट्रेशन एक्सपोज केल्ले आसा हे करून दा म्हणून तुम्ही तुमचा ऑफिसर No, okay, now that something I less of no, let me check all these things. Because he has to apply something, yes, or what? ते दिल्ली का धमकी दिता कोणाला दिता धमकी कोणाला धमकी दिता तुमच्या जागेचा हे तो डीसीपी That is not ऑफिसर the धमकी. He must be citing some document that he has obtained. ना तो धमकी आमच्या लोकांना कसं दिता Let me. कसं लोकांना धमकी दिता तुमच्या उस्तार दिता आणि कोणाची उस्तार दिता जे तुम्ही त्याला परमिशन दिलं सगळी Permission ग्रांट केला म्हणून if something is done by law, if some permission is obtained, he might have been citing, I have got a permission. Yes, If that he has by obtained law, wrongly, wrongly, illegally they is obtained सर एक काम with कर the support of सर एक law. काम कर तू आता किती सांगता सगळे तू डेप्युटी टाउन प्लॅनर घालता सगळे तर तू डेप्युटी टाउन प्लॅनर आणि एमएलएसी सगळे जॉईंट मीटिंग घे आपण एक ट्रिप दी गुड फ्रायडे पहिली दी ना ना आपण सगळे डेप्युटी आता तू सगळे डेप्युटी No, आता फायली होईल का आता पण डेप्युटी टाउन बसून आहे ना 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 आता मागे तुम्ही डेट द्या आज सगळे आम्ही आयटी कंपनी घेतल्या लेटर गेला तुमका ती सगळी घेऊन बसता you call all the staff who is concerned about Sanandar constituency first call up first with all the documentation. I will first call this officer to check which are not pending or not taking action or which are required something, and then after taking action, no माका एकूच सांग तुम्ही रिप्लाय घेतोय ना आमदार जेन्ना इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह तुमका क्वेश्चन करता एक लेटर करता रिप्लाय घेतोय ना why are you replying what is the problem I saw probably your ना ना ए त्याका मीडिया मागे एकूच सांग तुमचा प्रॉब्लेम किती असा हे आता 39A ओके 39A चे आमचे सानंदरे कॉन्स्टिट्युएन्सी हो कोणतो सर्वे नंबर असा एक मिनिट येस हे लँड कन्वर्जन झोन चेंज झाले असा 74,115 ओके आणि नो डेव्हलपमेंट स्लोपाचो 7,000 स्क्वेअर मीटर लँड असा ओके 39 हे जे तुम्ही जे घातला ओके हे तुम्ही घातला तेजेर आम्ही लेटर केले ऑब्जेक्शन फायल ओके सो व्हाय आय हॅव नॉट रिसीव्ड this is all going, this is all is 39A public opinion suggestion and there is already a remedy inbuilt provision as which you already given and that nothing is finally approved. Nothing is finally approved. So by the question of court police but you have to reply to me, no? आता reply दोन things. हे बांबोली विलेज पंचायत. There is no independent. हे मंडूर विलेज पंचायतीन असा. हे बांबोली विलेज पंचायत असा. 84/1 सर्वे नंबर बांबोली विलेज पंचायत. हे असा मंडूर विलेज पंचायत 59 सर्वे नंबर मंडूर विलेज पंचायत. ही सोगरी असा पळय. हे डिस्ट्रक्शन ऑफ हिल कटिंग असा. ओके. आणि हे जे ओवरऑल जो आसा प्रिस्कॉनाचो आसा ओके सो हे सगळे जे आसा हेजेर तुम्ही तुमचो रिप्लाय घेत मेळना. No question of being replied on 39A. There are no independent replies. Now let me bring you to a notice the provisions under section 39A. First 39A आयले बरोबर whoever submits it goes before the TCB board. TCB board first goes for provisional consideration. की बाबा कोणी तरी अप्लाय केले असा कन्सिडर करचे का ना करचे. If it is considered म्हणजे चल okay तुझे आम्ही we have taken on consideration not approved so then it is sent for the public under the gazette notification. So local newspaper जरी घालता आम्ही की आमच्या कंपनी अप्लाय केले असा पण ऑब्जेक्शन आल्या प्रोविजन म्हणून. With that as you rightly suggested तुम्ही रिस्पॉन्ड केलं असं then it goes second time for the board meeting wherein we compile all the objection suggestion Mr. X, Y, Z ताने आमचे म्हणला तुमचे म्हणला etc. and then it goes for second time for the board and that time जर board recommend केले then it is called as approval but till then nothing is approved. In this case, nothing is approved. Besides, it is already under High Court team. The High Court said we are also not going to grant any final approvals till we give you the further instruction. So, in this matter, certainly not a single case is finalized. So, we are considering it is still under our review, offer consideration of all your objections. That's what I can tell you. How simple is that? Right. 39A तुम्ही आडला. Error म्हणता. 39 is not error. 72 is error. And 39 is a change of zone. Change of zone. Yes. Change of zone करता. Correct. And change of zone तुम्ही orchard land, no development slow, wetland buffer zone हे सगळे तुम्ही तिथून घातले. No. पण अप्लाय करपाक कोणाक बंद दिला. पण ते ताजे किती कन्सिडर करते त्याला गाईडलाईन्स रूल्स फ्रेम केले जाता अंडर विच ईच एंड एवरी. So how you can already okay simple go. Yes, because with the LQ what you have reply त्याच्या थ्रू आम्ही घातलाय. बरोबर. हे तू मिस्टर नाका. I'm not telling you anything. I'm telling you the facts of the case or I'm telling you the provisions of the acts only. Land use change zone. Land use change and म्हणता तुम्ही. तुमचा land use change म्हणजे सगळं तुम्ही जोवर असा प्रायव्हेट फॉरेस्ट चेंज करता.
चेंज करत ना जाल्यार अजून करू ना मात तुम्ही कन्सिडरेशन दिला पर्यंत तेका माय टॉक ऑफ समथिंग हांव तें क्रॉस द ग्रीन बँड टाइम कम्स न्ही ऐकलं मातसो ते जालेत ना turn round वेर द क्वेश्चन turn round ऐका when we are telling something जालेत ना तुमचो तुमचो जो हे आसा स्टेटमेंट आसा कन्सिडरेशन कन्सिडरेशन केन्ना येता जेन्ना तुमी वयता जेन्ना टीसीपी डिपार्टमेंट ऑफिशियल वयता ते सायटीन वयता पळयता बाबा दिस कॅन बी चेंज करेक्ट येस ऑर नो but that okay fine सो तुम्ही वचून पळयलें खंय सायटीन where the question of it no I mean not directly आमचे consideration नाव हे तुमकां डायरेक्शन दिला कोर्टान दिला हे तुमकां डायरेक्शन म्हाका तूं सांग जेन्ना तुमचे तुमचो एलिक्यू रिप्लाय आसा सिंपल तुमचो एलिक्यू रिप्लाय आसा तितून टीसीबी डिपार्टमेंट हॅज पुट इट फॉर कन्सिडरेशन कन्सिडरेशन म्हटल्यार कितें जेन्ना तुमी सायटीन वचून वयता नॉट फॉर no तुम्ही सायटीन वचून no you वयता are using wrong vocabulary it is not put for consideration it is put for inviting suggestions from the public that is what we are at that stage that is the include yourself that is the next stage yeah later on when consideration is there TCP department put it for consideration म्हटल्यार कितें जेन्ना तुम्ही प्रायव्हेट फॉरेस्ट आसा तो consideration does not settlement for approval consideration is whether I am not talking about approval approval comes in the later stage but consideration is from your part consideration is how you all can consider consideration is when it is a private forest how you all can consider where is the question of consideration how you all can consider consider करचे का ना करचे is Yes, consideration करचे काय ना करचे exactly. सिंपल लँग्वेज सांग Exactly. जी कन्सिडरेशन करचे काय ना जेन्ना करचे काय ना करचे ना So जेन्ना प्रायव्हेट फॉरेस्ट तुम्ही करचे काय ना करचे घालता तेन्ना आनी टीसीपी डिपार्टमेंट जेन्ना रिजनल प्लॅन आसा आनी तितून तुम्ही करचे काय ना करचे घालता private forestry put under rules it is not permissible नो डेव्हलपमेंट स्लोप तुम्ही घालता कन्सिडरेशन कोणाक बंद पास केलं कोणाक 17 टू अंडर पास केली ऑटोमॅटिक गेले नाही सो पण ते सांगता तुका कितें सेम थिंग हेजेर ना ना तुम्ही म्हाका एक सांग की 39 एच्या अंडर तुमकां लास्ट टाइम सांगलेले आनी मिस्टरांनी सांगलेले की 39 एच्या अंडर आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची घेतलीच कशी तुम्ही where is the question of not taking no this is something like you are taking No, consideration घेतली कशी we are जेन्ना provisions of the law say that whoever Mr. X Y Z can apply so now whether तुमच्या दुसऱ्या whether to consider or not to consider there is a procedure for that if it is permissible by law जे सध्या बंद असा so there is no question of further consideration when court तुका एक्झाम्पल दिला एक्झाम्पल दिला हो खंयचो हो बांबोली मासा ओके this is under 39 you are mentioning about yeah this so there is a question I am not commenting anything because I am not supposed to comment because that is board to decide on the 94/1 हो partly natural cover आसा partly no development मात हो तुम्ही कन्सिडरेशन करता because there where the question saying no want to apply that I should be giving you chance me or other than my level of environment no why you are giving not giving the 75% is natural cover so that who knows the better it will be 75% so that is why no development so it will follow the procedure any provisional final तुम्ही आतून दिला it will be definitely each and every objection to be considered क्वेश्चन तुला एकूच आसा की म्हाका एक सांग की जेन्ना तुम्ही हो पळयता की तुमचे ऑफिसर पळयता काय ना गेले ते सायडीक 39 येयले गेले तुमचे सायडीक गेले तेन्ना तो फॉरेस्ट आसा डोंगर आसा ओके yes no development okay हो सगळो ग्रेडियंट आसा तरी पूण तुम्ही त्याला किती कन्सिडरेशन कित्याक ना जर म्हणटा जाल्यार it has to go before the channel no but certain things will not apply no my even to say no also it has to go through the same channel otherwise you will say no you have not followed my procedure how you have directly rejected my proposal you have got all the right to have the grievances against me I may be biased to say no reference no no म्हाका सांग no you yourself no म्हणटा पळय तुम्ही केन्ना म्हणटा पळय तेन्ना तुम्ही हेच रेफरन्स दिवपाक जाय न्हू नो डेव्हलपमेंट हो फॉरेस्ट लँड आसा नॅचरल कवर आसा हे दिवपाक जाय तेन्ना बिफोर कन्सिडरेशन घालता बोर्डार घालता तुमी जाय बोर्डार घालता तुम्ही पास करता मागीर जाय तशें पास केलत ना जाल्यार हेका पयलीं केला न्हू आजी पयलीं ती हेका पयलीं 72 हाच्या अंडर कितले पास केला तुम्ही पास पडटा तो अल्टिमेट तुम्ही पास केलेत ना कितें म्हणटा I am तुम्ही कॉन्स्टिट्युएन्सीन घालताले आनी पास करताले बट आतां जाय तशें you are the elected representative also you have got a right to object which you have done also I have done what I have objected you have to reply at least no there is no provision of individual reply who said there is no but individual this is on the MLA's letter I have filed a but how we can say complaint I have filed an objection again reply to you will go your objection is under so you have to reply it is under consideration reply to us that there is no so it is under consideration whatever it is under consideration with your own interpreting you will say how you can consider my thing no you have to reply whatever is there right now whatever is the procedure you have to reply procedure the final decision on whether Mr. X Y Z is considered not in the second that will come on the newspaper that will come on the there is no newspaper intermediate but I mean letter को की फायदा letter is considered no you are
How I'll come to know that it is considered? No, that part at the time of board will decide, no? So the And board board goes to government. you put it in the dustbin then. Where is the question of this? Each and everything is recorded. It is recorded and you should reply. That part not reply, no individual. Reply will come to you. Why will no individual reply? Reply is within म्हाका एक सांग आम्ही आता reply म्हाका एकूच सांग please. आमचो आता टॅक्स पेयराचो पयसो Okay. ह्या गव्हर्नमेंट सर्वंटाक वयता समज Okay. इंक्लुडींग तुका बरं झालं. ओके म्हाकाय Yeah. आता Okay. आता हो जो टॅक्स पेयराचो मनी वयता Okay. पळय हे आता आमी कंप्लेन करता लेटर करता तुमी सजेशन मागल्या तेका रिप्लाय दिवपाची ना म्हणून तुका खंयचे करा कायदा नसा असं तुम्ही कार्य धक्यात रिप्लाय दिवचा असं म्हणून काही तुम्ही धक्यात करा इन दॅट केस ना ऍक्ट असं यू टेल मी दॅट इंडिव्हिज्युअल रिप्लाय शॅल बी गिवन टू ईच अँड एव्हरीबडी यू No, शुड not about individual reply. I will reply. When the letter comes to you, you'll have to reply. No, this reply will go before the TCB board. So the representation goes to the TCB board. But TCB to yes or no, and then will be finally consider kele ka na kele. At that time it will come. We are not reached to that stage at all. So where the reply is good. Okay. Normal to the letter. Okay. Letter India will issue so and so objection letter. They are the reply. For what? Under 39A? Yeah. Where the question of 39A is a procedure. That's what I am trying to tell the same thing. 39A is a different act altogether. There is no question of I am not the deciding authority on that. Once you apply. How come you are not the deciding authority? You are in I am on the board. I am on the board. And for the board there is another committee altogether. It is chaired by But you are there in the I am in the committee, but how can I talk in front of the board when they have not decided? How you can't talk? You can talk. Board has not decided only. Where the question of me telling you? Why you are saying that you When can't the talk? board has not decided only. Where the question of आम्ही telling you? त्याला- तू असं असं म्हणतोय. म्हणत नाही. I am not. तू बोर्डार आसा तू मेन मरे तू मेन मरे कोणी कितें सांगतलो लास्टाक तुझं आता तू आन्सर कोणाक करता तू करता No, I am answering. No, I will first tell him to inspect or whatever is everything, and then we will see. No. But that is what that company is saying. म्हाका दोन्ही सायडीचे दोन्ही सायडीचे सायड इन्स्पेक्शन जाय दुसरें तुमी कितें परमिशन दिल्या दिवना जॉयंट मिटींग जाय जाल्यार तूं त्या भायर टावन प्लॅनर तुमचेर घालता ते टावन प्लॅनर तुमचेर घालता आमी Let it go to proper journal. I will tell deputy town manager to report to senior town manager, brief for whatever it is. Let it be in proper journal, which is deciding. And senior town manager, there is a hierarchy. Let them see, and if it was something to be acted, definitely we will act. If it was something wrongly done, everything he has to reply. It is some commitment. सिंपल आमदाराक तुमकां येवन सांगचें पडटा रिक्वेस्ट No, you don't have to. लास्ट टाइम म्हाका बसचो पडलो Anyway, so that is not. तुमकां रिप्लाय दिवपाक तुमची लास्ट टाइम म्हाका दिसभर रातचो And I don't think you will deny that. तुम्ही टीसीपी डिपार्टमेंट कित्याक आसा बाकीचे डिपार्टमेंट तुमचे डिपार्टमेंट ऑलरेडी मार्क आसा तेणी नोव्हेंबराचे लेटर आजून तुमकां रिप्लाय करूंक ना बट तुमकां रिप्लाय करपाक जाय आता तो ऑलरेडी मार्क आहा मत लेटर मार्क आसा रिप्लाय करता Yeah. MLA Viresh Borkar is here with me. Like there are some question, some representation he had done to the study office, so which still remain unanswered. Some are lately, 2-3 days back, and some are February, etc. Just instruct this one, all the wherever inspection is required, because they have got some various reasons, etc. So they have to be reported back to me. So after inspection, whatever, wherever if some misrepresentation is done, something is not found as per the thing, then we have to act whatever it is. So let him act within another 10 days or something. Let report and then let some, if wherever required, let action be taken here. Oh, this is not him. Okay, yeah. Oh, we can think. That's what even I suspected. Like, okay. Yeah, anyway, but instruct him that all these letters, whatever are there, each and every letter should be answered, whatever it is. Yeah. Right, no? Okay, ठीक है. Right, all right. Yes, this is senior moment. Yes, you instruct him, nothing to actually also told everything has to be answered. You got all the right to get your answer. रिपोर्ट दिला No, this is TCB. Okay, all report दिला. आता तिथून त्याने मेन्शन केला. Okay, one bell was there. ही एक्झिशन आली. all report as per तुमचा TCB आणि याच्या पहिले प्लॅनचा रिपोर्ट काहीच ना. म्हटलं तुम्ही बाहेर जाऊ ना.
ना त्यांनी पण बोलले आता ओके सेकंडली जो एग्रीकल्चर प्रपोजल की शेतां सामकी नेवरा पिके नको हांगा एक्सेस करपाक तीच वाट आसा आता तुम्ही कितें केलें तुमी ताका परमिशन दिलें तो म्हणटा की आमकां टीसीबीन परमिशन दिला आपूण टीसीबी जाय तशें दिला आपूण आपणाक कोण लाय तशें आसपाना मागीर कशें दिला तुम्ही 3 मिटर्स हे वाट सोडली म्हटलें ट्रेडिशनल पाथवे ताका 3 मिटर मागीर ती 6 मिटर पाथवे जाय की आतां समज मशिनरी व्हरता हार्वेस्टर व्हरता ताका व्हडली हे जाय हार्वेस्टर तुम्ही पहिला हार्वेस्टर पळयला तुम्ही हार्वेस्टर व्हडली तो आता दोन्ही सायडच्यान दुर्गा स्टार्ट केली ताका ऑलरेडी स्टार्ट केली बांदली दोन्ही सायड आता व्हरतले कशें म्हाका सांग व्हरतले in that case 3 meter also he must have voluntarily left from his thing. Is it acquired by any agency? Is it acquired by? So he will always say. traditional pathway असता. Traditional pathway is 1.5 meter. Traditional road असा access असा. हे मशिनरी असा. Agriculture purpose तो कोण ब्लॉक करू शकना अडवू शकना. कोणाचो असो तो. वो तुम्ही टीसीपी मार्क करून घाललो. या तुम्ही रोलान फेल जाल्ले. 3 मीटर मार्क केलं म्हणून तुम्ही ना 3 मीटर मार्क करू ना तो 3 मीटर त्याने दाखयला म्हणून तुम्ही हेच म्हणतात मी हेच पण बाय गेलो नॉट मार्क तो म्हणटा की आपण सोडला आता कसं झाला मार्क तुम्ही करून आलो न्हू की 6 मीटर सोडचो म्हणून कोण तरी सोडलं अल्टिमेटली व्हॉट इज हे 6 मीटर सोडचो म्हणून तुम्ही सांगला पण त्याने म्हाका त्याच्या प्रॉपर्टीन भितूर तो डेव्हलपमेंट करपाक 6 मीटर सोडटा आणि शेतकारांक वचपाक शेतकारांक हे वाट धरपाक तो 6 मीटर सोडू शकना तो प्लॅन तुम्ही सारको पळयलो मरे तुम्ही त्या बरेच दिलं त्याच्या प्रॉपर्टीन तू वाट करता 6 मीटर दिलो मरे आणि जेन्ना लोकलांक एका शेतकाराक वचपाक सोदता तू यो एक दीस अप्रूवल करपाचे त्यांना एक्चुअली तू यो एक दीस एग्रीकल्चर शेत पळोवपाक न्हू पयल्या पॉइंट इज देयर एनी सच थिंग पुट बाय द तुम्ही म्हणले लेटर दिले दिस पंचायत रिप्रेझेंटेशन रिप्रेझेंटेशन केला तुम्ही केलं करिना when there is a traditional access is there any provision that it should be acquired? No, traditional access असा नाही traditional access but over and above तुम्ही सांगतेप्रमाणे 3 meter access he himself has provided म्हणतात मी See, now your demand is that instead of 3 meter it should be 6 now so okay आता सिंपल जेन्ना तो प्रॉपर्टी सो तेच प्रॉपर्टी आसा ओके तो डेव्हलप करता ओके डेव्हलप करता तेन्ना तुम्ही वचून सायट विजिट करिना डेफिनेटली विलेज घ्यायचे आता तितून सांगा म्हाका जो वाट आसा शेतान वचपाक आता थंय शेतां 750 फार्मर्स आसले सर्वे नंबर्स आसा फार्मर्स 750 वन ऑफ द आय मास्टर वन ऑफ द बिगेस्ट खाजन लँड इन गोवा सेकंड बिगेस्ट खाजन लँड लार्जेस्ट खाजन आता ह्या खाजन लँडाक ती एक वाट आसा ती वाट ना जाल्यार ती सायडची पार्ट आसा वाट वाटची आसा तो टोटल बंद जातले सो 3 मीटर एक्सेस आसा पळय ट्रॅक्टर वचूंक शकता ओके बट हार्वेस्टर वोंट मूव प्रॉपर्ली सो दॅट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लेम बिकॉज आता तो दोन्ही सायडच्यान कंपाउंड वॉल बांदता दोन्ही कंपाउंड वॉल ते हार्वेस्टराक बकीट आसता ते बकीट कशें वयता सो जेन्ना आमी गेले सायडार तेन्ना परत रिक्वेस्ट केल्ली तेंकां टीसीबीक सांगलें की बाबा 6 मीटर तेका एक्सेस तो सोडतो दुसरो तेंचो रिलीजियस प्लेस आसा तो he has not given anything but here you said also like he has given he has not given local authorities दाखवून एक yes he has not given return आता हांगा पळय बाय आसा बाय तुम्ही मेन्शन करून या सर्वे I am going on one point it is further sir if you with your permission म्हणते तुम्ही म्हणता आम्ही दिले असतात but has पंचायत given in permission also on the basis of your permission then why that panchayat no but panchayat is returned to your no but no panchayat is returned to your but you have not replied okay that is what I mean exactly this part will be checked करपाक see, जाय what our contention is this builder has misled the panchayat and misled the TCP. Your officer has given permission based on those misleading documents. So I will now how we came to know? Now how did we come to know this? Listen to me. You only have concluded it. He has said like that he has obtained misguided. So our technical clearance service condition number 2 or 3 will mention that if any permission is obtained by misguiding or by misrepresentation, absolutely that condition itself shows it. So he will be liable under that actually for he has misguided. November we are trying for that. November we are following up. There is procedure for that. The show cause notice will have to be issued, which I told him now only. Everything will That's why we came here. So if what it is found that he has obtained something misrepresentation, show cause notice will be issued to it, and if it is found really yes it is misrepresented, our action starts. In the same like it is a suo motu condition itself is there. That it will be दुसरे आता ही जी बाय आसा ही बाय तुम्ही दाखवला प्लॅनार
तेणे नव्हता ते भायर कंपाऊंड हॉल ते गेले कंपाऊंड हॉल तेका कितें जालें कंपाऊंड ती पब्लीक वेल पब्लीक वेल्यार तो आपणाची पर्सनल वेल करूंक शकता म्हणजे प्रायव्हेट फाल्यां कितें करतलो पब्लीक कोणी एक्सेस करता ती वेल ना ती हाडटलो तुमचो रिपोर्ट हो इट इज नॉट माय रिपोर्ट और माय कंप्लेंट इट इज योर रिपोर्ट इफ इट इज योर ऑफिसर this often I will not be able to comment because where is within property outside ताजेर ownership जाता जेन्ना पब्लीक वेल म्हणून रजिस्टर जाता तेन्ना ते कंपाऊंड हॉल तेका हाव कम right point. I appreciated you said it is registered as a public well. If it is public well, there is no question of compounding it. Well is not shown the well. That is what very तुम्ही दाखवत ना वेळ that is what is this trend is तुम्ही समज करता तुम्ही त्याच्यावर ऍक्शन घेतले स्टाफान सांगले ऑलरेडी सांगले स्टाफाचेर म्हणजे देयर इज अ प्रोसिजर फॉर दॅट एंड somebody has not properly followed it. प्लीज म्हणून सांगता आपण स्टाफ थंय गेलो सायटीक वयता आमचे स्टाफ बिफोर गिविंग अ परमिशन जेन्ना तेका रस्त्यार आसलेली बाय दिसना स्टाफाक कोणी असो रस्त्यार तुमच्या सर्वेर कोणी वयता तेका रस्त्यार आसलेली बाय दिसना रस्त्यार आसलेली लेट मी चेक इट ते सोड रिजनल प्लॅन ते चेक करिना रिजनल प्लॅन आणि हो प्लॅन कितें आसा तेणे सबमिट केला तो original plan by action आसा and that which is not shown. रिजनल प्लॅन तो प्लॅन जो आसा जो तेणे सबमिट केला तो तू त्यानो सबमिट केल्लो प्लॅन तुम्ही साइन मारता बरे That must be some reasoning for it. There might be some reasoning for it. I cannot tell you. I cannot tell you. you don't check रिजनल प्लॅन कितें आसा आणि हो कितें आसा तो सगळे including तुम्ही साइन मारता डायरेक्ट ना किती reasoning असले or whether he has shown तुमचं कोणाक बाजून फोन टेलिफोन फोन मारता डायरेक्ट साइन मारता त्यात असतले No, definitely. कशें तुम्ही साइन मारता Sign. How can sound तुम्हाला let me check This the is the right days proof. upon. This is the proof. This is the But you proof. are reading one. But over and above there could be some other content What in the content? file which might You can't see. You come with me. You come with me. Which You might go. have हांव दाखयता तुका. which might have explained. तुका हांव साईड दाखयता No, कितें आसा that's fine. हांव दाखयता But then, in that case, it might have been some kind of reason. He might have given की बाबा आपण दुसरा alternative दिता. फक्त बाय शिफ्ट कसो करतलो I really don't know. I'm saying no. What job? How you can shift the well? No question of shifting well, but I'm saying whether it what is And the it- role the well preliminary legal झाली for us. even as you rightly mentioned, it is public. How you can shift the well? No question of shifting well. Whether an alternate arrangement is made or some What alternate alternate provision is shown. arrangement is made? No, I really don't There know. are two wells. Let me check my आमच्या गांवठी लँग्वेज एक जी आसा ती बाय देवाची आसा देवाची म्हणटा रिलिजियस सेंटिमेंट करता आनी तेका सांगलें ती सोड म्हणून तितली एरिया सोड आनी थंय आमी सेंटिमेंट गोडशे करता देवाचे गोडशे करता गुडी पाडवे करता तुमकां हांव खबर आसतलें हांव करमळचो करमळ जाणा बायकडे म्हणून जाणा बायकडे आमी जाणा थंय जागरा टायमार बी नो ऑलवेज थंय सगळे गोडशे करता राखणदार सगळे देवाचे हें करता सो ती एक बाय आसा आनी दुसरी ही बाय आसा सो ह्यो बायो दाखोवंक ना सिंपल थिंग जालां लोकल सगळे थंय जमले लोकांनी ते एग्रीगेशन करता ते आमी तुमचे कंप्लेन This also will be करता part of that whatever if there is some ना misunderstanding, it will be part of प्रॉब्लेम it. कितें आसा सिंपल सांगता प्लीज की तुम्ही रिप्लाय दिना ना तुम्ही आन्सर दिना ना बरोबर तुम्ही कितें आसा तो सोल्युशन दिवपाक सोदना आनी ते एक सायडीन म्हाका अशें तर दिसता की तेका सपोर्ट करता तुम्ही सपोर्ट करिना जाल्यार तुम्ही ते रिप्लाय दिवपाक तुम्ही एक सायडीन आमकां लोकलांक सपोर्ट करूंक जाय गोंयकारांक सपोर्ट करूंक तुम्ही जाय other दिल्लीकारांक सपोर्ट करपाक let me जाय now again you are all about now of your part सांगले मेगा I have just been कोटाकडे पर आम्ही बरेच आमच्या एमडे like what was very high कि on what basis you revoke this issues were similar kind of things local sentiment and किती आहे south strategy case we revoked it असेच इशू आसा माहिती तुम्ही another also there was some different dialogue and we revoked it we also kind of he should have done something about it similar nature I'm telling you detail I will tell you subsequently later finally he said we revoked it he went to the court we explored various parts we also explained why we revoked we failed he said no what does your law says so law says important sometimes by Maliki you are not supposed to write on this kind of you are not supposed to act on this particular thing and I mean the revoke again this so we are answerable both ways I'm making this clear. I'm talking about the legal perspective. I'm talking about legal perspective only. So by revoking also, वेल आसा थंय पब्लीक वेल आसा रजिस्टर्ड पब्लीक वेल आसा आनी तुमी टीसीपी डिपार्टमेंटान दाखोवंक ना जी त्या बिल्डरान दाखोवंक ना त्या बिल्डरान वेल दाखोवंक ना बट ती वेल थंय आसा दिसता रस्त्या सायडीक आसा बट तुमी कांयच दाखयना ताची पण कांय दाखय बाबा तुका सेंटिमेंटाचो हें दिना ओरिजिनल प्लॅनाचेर दॅट इज द डिफरंट लीगल सेंटिमेंट डिफरंट आय एम टॉकिंग अबाउट लीगल टेक्निकल
legal thing. So legal part. जेन्ना तुमकां ते दिसता वचून तुम्ही एक्शन घेना. तुमच्या रिपोर्टावर ते दाखयता. It will be checked. That is असे काही नाही की बाबा we are also from you. नाही की बाहेर म्हाका दोन्ही एकूच दीस करूया. दोन्ही एकूच दीस करूया सर. दोन्ही बाबा आसा. तुम्ही केन्ना येता कित्याक ते म्हाका आयजूच आतां तो ऑफिसर ना ते नेक्स्ट वीक म्हणजे इज ऑन लीव नेक्स्ट वीक आणि ऑफिसर ना तुमच्या it is matter of like link officer धाडून link officer तो तिथं म्हणजे ते कन्स्ट्रक्शन जातले ते कन्स्ट्रक्शन लेट जातले ना केलो जालें जाको सुटलो अशें न्ही जालें जाल्यार इफ समथिंग इज फाउंड रॉंगली डन डेफिनेटली एक्शन विल बी टेकन चोराक चोरपाक दिता नो इट इज नॉट डेट पूण तुम्ही म्हणले न्ही कन्स्ट्रक्शन जातले म्हणून सो जातले नो चोराक चोरपाक दिता नो देयर इज नो क्वेश्चन चोरू देता चोर म्हणटा मागीर चोराक चोरता नो देयर इज अ प्रोसिजर मेवना दुरा केला also notice will have to be issued show notice it is also like will have to reply for no I am going I am responsible to when government आयजूच धरवले तेका anyway inspection let him check no yes let him check I have already spoken to him तुम्ही साइड inspection की डेट दिना म्हटल्यार you are the problem is she will speak to her officer and you will fix no problem is no problem is no problem only why problem why कोण स्टाफ म्हणता now concerned officer what is this what is Mr. Bandur where is going आता सगळ्यांना आता म्हाका खबर आसा थंय गेलो हे अप्लाइड फॉर यू बट सिनियर टाउन शी टोल्ड मी why वॉइस फॉर प्रीमियर तुका तो गेल जाय टाउन प्लॅनर गेल concerned officer केन्ना येला डेप्युटी टाउन प्लॅनर सर्वे now we are going to but tell me one thing केन्ना येला कोणच्या साइडीचे डेप्युटी टाउन प्लॅनर but कोणच्या साइडीचे you will instruct concerned officer नी ना इंस्ट्रक्ट तू इंस्ट्रक्ट करू शकता that is what I told तू इंस्ट्रक्ट करू शकता why you can instruct you don't have a power I have you don't have a power to instruct तुम्ही ऐकलं नाही आता तुमची उदाहरण सांगितलं ना तो लेवल ऑफर तो level of money this department is not about one officer this department is about holistic that doesn't mean it will stop us I told her like get the inspection done and get the report done why you are not giving me a date माका डेट द्या हांव चल्लो माका डेट सांग give us another whatever no problem एक वीकान न्हू म्हाका ह्या नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूजडे केन्ना तरी no then it is not like that फाल्यां परत म्हणलें let me see no he is staff work here फाल्यां फ्रायडे बरें just Saturday Sunday मंडे टू ट्यूजडे next week का कुछ तो whatever inspection तो यार उनका जो very important का है ना यार next week एक दिन है ना week let dealing hand go and inspect यार one is हो गया let me do that काम जो गया वगैरह no problem let them get the inspect if for any business etc let them make on it yeah sounds okay तू करून उलट आले सांगले she speak to them she was हांव येयला तुका मेवपाक तीन दीस म्हाका सोल्युशन मेळना तीन दीस तू एक दीस दी म्हाजो प्री शेड्यूल करूंक जाय म्हाका येवंक जाय सायडीन बट देन म्हाका बाकीची कामां ना म्हाका मिटिंग्स ना म्हाका कमिटी नाम जाता तू कितें आसा पण तशें हांव म्हजे स्टाफाक ताका हांवें डिमांड बी अदर दिल्ली आसपाक शकता ते म्हाका आतां दिवंक जाय ताका खंयचो दीस तुजो दिवंक जाय that it will satisfy you हय हांव वयता न्हू मागीर सायड इन्स्पेक्शन पावले मेळटलें that is the end provision कोणूच सोदूंक ना 15-16 3 दिन में कोई एक डेट देने को बोलो so accordingly we will also make himself available here which could be that then some tentative टाइमिंग 17 उनका ये है ना कुछ तो मॉर्निंग करते हैं या तो 16 को शायद 16 को yeah okay so let them go inspect that site and then report so these official letters are there because टाइमिंग okay timing at around 11 yeah okay so let them coordinate ठीक है we have the there is no question going there okay then put concerned official letter will come to me yeah they will write okay tell them to write an official letter नाही म्हणटले ते काय धाडपाक आता तुम्ही उदाहरण तर सांगा तुम्ही एक सांगता मागीर बोलतात करता आता चल प्रेसा फुडें जाल तुम्ही हे प्रेसा फुडें सगळे आसून हे प्रेसा इट इज मॅटर ऑफ इन्स्पेक्शन डेफिनेटली दे विल डू द इन्स्पेक्शन सो दिस आर कॉपी फॉर युअर आमच्या येस सर सो 6 आणि प्रिन्सिपलाक आता किती जाय आणि आता सगळं सुट्टी देईन जायना प्रिन्सिपल तुम्ही ओके परमिशन दिला सेम थिंग दिला काय बिल म्हणून सारखे दिला असेल की तरी
No, that I am not commenting anything. Like you tell me whether something wrong is there, so tell me if it's wrongly given. We have asked the forest cover. We had said that it is forest cover. You had said. Private, no, You had private said. cover it is in the notification. In the notification, but now Private we- cover. Thomas and Araju committee Yeah. is that in the Thomas and We are not Araju it is mentioned. Okay. It is a private forest. There are area which is Understood. Okay. so as per that, your minister also had mentioned. Yes, So sorry. it's- Yeah. Okay, and it came in the media also. As well. Okay, yeah. That there is a scam of 500 CR. This is as per the statement of the Okay. Honorable Minister Vishnu Rani. Okay. Yeah, okay. After that, I had raised the issue in the assembly, and that time the minister had told that he will give a stop of order, and they had stopped it. Later on, when I had answered, I had make a complaint that work is started. That time you all have replied, because you all have not replied. Okay. I have to sit in the Deputy Town Planner office entire night, and then you all have replied that you all have approved them, saying that it is through the this thing board. The permission is approved through the board. Okay. So I just want to know whether this permission was granted, looking at the concern that it was a private forest, Okay. I don't know how you all have changed it. I have not changed. Yes. Private I wished I could have been How you have many changed? power as well as get No, no, private तुम्ही- as a power position now. No, no, तुम्ही There must कशा have been some येते record. का? I think it must have been that it is No, not a no. private forest. Must TCP बोर्डाचो पावर आसा की प्रायव्हेट फॉरेस्ट आसून बसून तुम्ही त्याका No, देऊ शकता. How private forest म्हणजे private forest ना असं ना तुम्ही if कशा something दिले? is given that means it must be verified and दिलं असेल की private प्रायव्हेट वर लागू जाईल. स्टार्ट करा आणि माहिती दियो. That is not true. तेच झालं, मान्य झालं. It's not that easy. नारळ Cut उजो केलं, पेटो, दाट केलं, नारळ उजो पेटो, त्याला लोक बचत करता येईल. उजो Cut केल्याने उजो पेटून तुम्ही Private forest नाही आणि औंध करून उजो पेटतात कॅनपी कमी करून माहिती दिला. सॉरी मे बी तुमचं सांग खबर असं देखा I detail फाईल केला, कंप्लेंट फाईल केला. So then that will be I considered. filed in the forest department. I filed in the Then TCP concerned department. Saying department that they want to change it. Concerned department is yours. Yours is the major But department. forest म्हणजे forest I will not comment because forest cover कसे तू म्हणते उजर आहे बिलो तुझं लावून करतो ना जरा निकाम. Maybe you are version. I gone through all everything. Maybe you are सगळे version, sir. लिक्विड घाला, उजो घाला, हे सगळे चालू असतात तुमचे. आणि कशे चेंज मीन्स जो कंटूर असा तो टोटल चेंज करपाचे सगळे आयडिया खबर आसा. ती मागीर चेंज करता. रूल असा काय तो मुली काय तो म्हणतो तुम्ही? काय तो म्हणतो? काय तो जोडणार तुम्ही? येतले चेक करपा. काय तो नाटक समज आमचे अराजक तमडे तेच झाला. नो 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 इट इज नॉट दॅट नो इट इज नॉट दॅट What that? झाला. ना सगळ्यात म्हणाले सगळ्यात बंद करून पण इट इज नॉट दॅट पॉसिबल की पेडणेच्या काणकोण होतो पळय सगळ्यात किती झाला लेट अस नॉट ते कोणाच्या तुमच्या देणगेन थ्रू झाला ते आणि कोणाच्या थ्रू जाणार it is for you to say no it is My for point you is to say but it is not so and there is some procedure has to be followed in everything तुम्ही 3 मीटर आणल्या ऑलरेडी कन्स्ट्रक्शन बांधतात no no it is not Proposed road. it is not तुम्ही आणि तसे तसे जाणार तसे जाणार मिनिस्टर म्हाका एश्युरन्स दिल्ले ओके कामुर्लेचो प्रोजेक्ट आसा तो 3 मीटर रोड आसा थंय आनी थंय वयर व्हडलो तुम्ही प्रोजेक्टाक प्रपोजल दिलो ओके तुम्ही कित्याक म्हणटा सायडीन ते करपाक कोर्टान कित्याक वयचें पडलें तेच सांगता एवरी टाइम कोर्टान वयचें पडटा तुम्ही दिना तुम्ही येना थंय कित्याक तुमचो उपकार आसा तेंचेर या दिल्लीकारांचेर तुमचो उपकार आसा म्हणून ते प्रॉब्लेम let me जाला be your version I don't know why you are so allergic about Delhi all the time it is not only Delhi I am allergic. whole I India am allergic because illegal. Goa has They are got doing magnetic power They are doing illegal things with the help of your. Goa is I am allergic only because and there is no such law I am allergic only because they are doing illegal things with the help of your. no illegal thing and we have acted on several cases where So why you have not acted then? no if It is- something we have to fight it in court. if something is illegal When there is no approach road, proper approach road, 3 meter our road is action is there. almost There are very, saying very proposed close. 6 meter, 8 meter proposed road, There's you no- can't give. whenever Correct? something is illegal we fight it out and again आमचे कोर्टात दोन तीन every day असतात everywhere Proposed roadaचेर तुम्ही परमिशन देऊ शकता. no it on side it has to be there दिले and the law is also there तुम्ही दिले होते. दिले जाणार कोण ते सुटते कोर्टात वयचें पडलें तुमकां. कोर्टात वयचें पडटा लोकांक. Every time लोकांक कोर्टात वयचें पडटा. तुम्ही ते wrongly given तर ऍक्शन झाली असेलच कितीतरी कितें आतां कोर्टान आमकां दवरचें पडलें. लोकांक पयशे एकटे करचे पडले लोकांक घालची पडली कोर्टान कंप्लेन मग ते सांग तुमकां की तुम्ही सांगता पळय तशें जायना तुमचो उपकार आसा दिल्लीकारांचेर परत दिल्लीवरच आयलो मग दिल्लीकारांक तुमी सपोर्ट करता तुम्ही सगळं तेका दिल्लीकारांक सपोर्ट करता तुम्ही गोंयकारांक सपोर्ट करता ब्रॅकेट पण दिल्ली मध्येच आसा बट देर आर मेजर प्लेयर सध्या दिल्लीकार आसा न्हू आनी कोण आसा तुमकां खबर ना
So, ठीक है. Right, sir? 16th तुम्ही येतले No. कोण येतले Concerned officer. म्हणजे गेली नाही. तुम्ही ऑफिसर नाका म्हणली. हांवें ऑफिसर I wanted तू डेप्युटी ऑफिसर तू म्हणटा हांवें गेला म्हणून No, but it would have been better. You You wanted तो हेसर तो so okay. गेला No, ते no, no, पाणी it would have been another. It would have been better like. अरे Okay. काय येईना सर रे Sorry, तुम्ही आपल्या सर उगीच आम्ही काय राहिलेला. करायला. No further thing. Already whatever is there, you have heard it. It's a small bite, sir. No bite. You have already heard. No, just No, we just wanted by the You have covered entire thing. So whatever is said, it was in front of you only. तुमचे डिसिजन किती असेल You heard it. But तुम्ही सांगितलं मागे झालं याचं म्हणून so you came that time, but you heard entire thing. So it's all open with you. Okay? Yes, right. Thank you. आयज आमी CTPक मेळोवपाक गेल्ले TCP डिपार्टमेंट आतां तुमी पळयता आसतले एवरी नाव एंड देन TCP डिपार्टमेंट नाका आसलेली परमिशनां ग्रांट करता जावं थोडे जे आसा विथआउट कन्सर्न म्हणल्यार TCP कवर वचून हांगा कन्स्ट्रक्शन चालूच आसा सो सांगंद्रे मतदारसंघात थोडे प्रोजेक्ट जे आसात एक बांबोलीम आमी इन्स्पेक्शन केल्ले तो एक प्रोजेक्ट मेजर प्रोजेक्ट वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट म्हणटा तो तेजी सायट इन्स्पेक्शनाक मागलेली आहेत आनी डेट दिवची म्हणून सांगलेली म्हणजे म्हाका TCP डिपार्टमेंटा कडल्यान कांयच रिप्लाय येवना तशेंच आतां 2 दीस काल आमी पयर 2 दीस पयलू आमी सायट इन्स्पेक्शन केले हॉटेल ग्रँड हायताच्या फाटल्यान थंय कन्स्ट्रक्शन हॉल करता कॉन्क्रीट हॉल बांदताली सो तेजेय सायट इन्स्पेक्शन मागलेलें थंय येवचें म्हणून सांगलेलें सायटीचेर सो थंय जो TCP डिपार्टमेंट आसा पावना तशेंच आमी 39A अंडर ज्यो कंप्लेनी घातल्या तेजे रिप्लायज जे आसा ते रिप्लायज म्हाका पावना आमच्या नेवरा गांवांत एक बिल्डरान जागो घेतला आनी थंय कन्स्ट्रक्शन करपाक वॉल बांदपाचें काम केल्लें आसा थंय लोकांक म्हणल्यार शेतकारांक वचपाक लागून वाट सारकी सोडूंक ना वेल्स आसा त्यो TCP डिपार्टमेंटान दाखोवंक ना जो एक्झिस्टींग वेल्स आसा पब्लीक वेल्स आसा त्यो एज पर प्लॅन रिजनल प्लॅन त्यो वेल्स आसा पूण ह्या डिपार्टमेंटान जो दिल्लीकाराचो जो प्लॅन आसा तोच प्लॅन हाडलो आनी तो हांगा दाखयलो आनी तो प्लॅन अप्रूव केलो आनी तेज्या नेटाचेर तो दिल्लीकार ते वेलाक बसून दुरक कनेक्ट केले वाट जी आसा ती 3 मिटरूच आसा 6 मिटरचो हे रिक्वेस्ट केलो रोड यूज म्हणून सो अशे जितले इश्यूज आसा आनी बाकीचे म्हणल्यार खंय खंय हिल कटींग जाल्ली जावं आनी कितें जाल्लें हें सगळें आमी रिप्रेझेंटेशन सांगंद्रे मतदारसंघाचें आमी ह्या डिपार्टमेंटाक TCP डिपार्टमेंटाक केल्लें पण रिप्लाय एवरी नाव एंड म्हणल्यार नोव्हेंबरांतल्यान पासून आजून पर्यंत रिप्लाय आमकां येवंक ना थोड्यो आमी फॉलो अप करीत आसा डेप्युटी टावन प्लॅनराक मेळोन डेप्युटी टावन प्लॅनराक फोन मारून सांगता थोडे एक हे जे आसा तेजी सायट इन्स्पेक्शन जाल्लें तेन्ना सायट इन्स्पेक्शनाक रिपोर्ट येयलो पूण तो रिपोर्ट येवन फुडें मागीर कांयच जावंक ना सो तेका लागून आमी आयज CTPक मेळोवपाक गेले आनी CTP कडेन आन्सर घेवपाक येयल्ले की कित्याक CTP हांगा बसून सुशेगाद रावपाक शकना हांगा तो सांगतलो की बाबा आपूण सगळें सारकें आसा बट एज पर प्रमोट केल्लें आसा आनी हे जी लेटरां आमी केल्लीं आसा ही एप्लिकेशन्स आमी केल्लीं आसा हितून क्लियर जाता आनी आयज खंय ना खंय सगळें आसा
जावं हिल कटिंग, लँड फिलिंग, लँड कन्वर्जन, लँड यूज चेंज हें चालूच आसा आनी गोंय कशें सोंपोवपाचें हें चालू आसा. आतां 2 हें आसा 39A जावं बाकीचे जे TCPचे कायदे हाडल्यात 17(2) तुमकां खबर आसतलो तो कोर्टान आतां तेजेर हें हाडलेलो आसा. पूण सगळे अशे समज कायदे हाडले आनी गोंयांत समज अशे चेंजीस जाल्यो आनी गोंय समज काबार जालें जाल्यार गोंयकारांक फुडें कांयच उरपाचें ना. आनी जेन्ना TCP चालले ते कोणाक गोंयकारांक आसा म्हणटा. अरे गोंयकार कोण? दिल्ली तुमी जाय तशी हे येवपाक वचपाक दिता, जाय तशें तांकां कन्स्ट्रक्शनां करपाक दिता, जाय तशी हॉटेलां बांदपाक दिता, जाय तश्यो बिल्डिंग्यो बांदपाक दिता आनी गोंयकारांक तुमी सादें घर पासून रिपेर करपाक लायसन्स दिवपाक टायम काडटा. तांकां फास्ट फास्ट अप्रुवल जाता. सो हेकाच लागून आयज आमी येयल्ले. आमी मागला इन्स्पेक्शन जावचें म्हणून ते सायटीचेर. आमी थोडे दीस पयलूच ते सायटीचेर गेल्ले. जेन्ना CZM येयल्ली सायटीचेर CZMचे स्टाफ येयल्ले. सो आमी आतां परत मागला TCP डिपार्टमेंटाचेर. TCPन येवन थंय सायट इन्स्पेक्ट करची, कित्याक TCP इज इम्पॉर्टंट. तेंच्यांनी EIA क्लियरन्स तांकां दिला काय ना, ताका FAR कसो वाडलो, कित्याक कोणाक कन्सल्टेशन घेयना. आमदार बिंगर लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह आमकां पासून कांय खबर आसना की कशी अप्रुवलां दिता, कशी पास करता, व्हडली व्हडली परमिशन दिता, बारीक बारीक दुसरे भशेन व्हडली व्हडली जी हॉटेलांक आसा तांकां तुमी परमिशन दिता. आनी ही जी आमची कुर्का बांबोली विलेज पंचायत आसा तितून फक्त 80 FAR हे दिवपाक शकता. हांगा 299 FAR हो दिल्लो आसा ह्या TCP डिपार्टमेंटान. आनी तो म्हणटा आपणाक खबर ना, आपूण पळयता. होच बोर्डान आसा, ह्याच बोर्डान पास करचें पडटा आनी हेच बोर्डान पास करून हांकां अप्रुवल दिता. सो ताका लागून आमी मागला की इन्स्पेक्शन जावचें. EIA दिला काय ना तें पळोवचें, कित्याक EIA दिता नाल्यार ताका EIA हियरींग जाय. सो हें कांयच करिनासतना सगळे इनलिगल, हांव परत एकदां सांगता, इनलिगली हांकां अप्रूव करून दिता आनी आमचो जो एनवायरमेंट आसा तो टोटल डॅमेज करपाक सोदता. सो सानांद्रे मतदारसंघ हो उरपाक जाय, राखपाक जाय आनी ताकाच लागून आमी TCPन परत कित्याक TCP हो सगळ्यांकून इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट, जाग्याचो डिपार्टमेंट, जागो जो लँड यूज चेंज करता, जागे कन्वर्जन करता, हें सगळें TCP कडेन आसा. सो ताका लागून आमी TCP डिपार्टमेंटान डिमांड केला आनी 16 तारखेक तेणेन सांगला एज पर हांव परत एकदां रिपीट करता, 16 तारीख सकाळच्या 11 सुमार सायड इन्स्पेक्शन आपूण दवरता म्हणून सांगला. तेंचे ऑफिसर जे आसा तांकां धाडटा म्हणून सांगला. सो आमी रावतले, वाट पळयतले की 16 तारखेक ते येता काय ना कितें ना. आनी तितून कळटलें की बाबा TCP कित्याक ऑफिशियल म्हाका लेटर येवपाक जाय, अजून पर्यंत ऑफिशियल लेटर येयल्लें ना. 16 तारीख आतां खंयच्या हेजे म्हाका दवरली एक प्रोजेक्टाची दोनूय हांवें दोन इन्स्पेक्शनां मागल्या. दोनूय प्रोजेक्टांचे ताणें सांगला की 16 तारखेक दिता. तुमी आसले भितूर, प्रेस मिडियाय आसले. सो तेणें सांगला की 16 तारखेक इन्स्पेक्शन. आतां पळय आतां कशें आसा, एक कॉमन सिटीजन तुमी झगडटा, एवरी टायम कंप्लेनी घालता, तांकां दिना ती दिना. आमकांय आयज आमदारांक पासून रिप्लाय दिना. म्हळ्यार खरें म्हणल्यार तेंच्यांनी फोन, हांवें फ्लायंग स्क्वॉडाक फोन मारलो तेन्ना फ्लायंग स्क्वॉड येवपाक जाल्लो, जे सायटीचेर तुमी आसले त्या सायटीचेर येवपाक जाल्ले. मात ते फ्लायंग स्क्वॉडाचे TCPचे ऑफिसर कोण येवंक ना. थंय GCZMचे येयले. दोन्ही कडेन काम बंद आसा सध्या. सद्याक दोनी कडेन काम बंद करूंक लायला. ते दोनी कडेन आमी तें काम बंद करूंक लायलें. पण आमी वचून सायट इन्स्पेक्शन करून ताका रिपोर्ट दिवपाक लाय, कितें बाबा एक्झॅक्टली तुमी केला ते. सो आजून पर्यंत आमकां तो रिपोर्ट मेळूंक ना. सो हांव ताका लागून रिपोर्टाक लागला दोनी सायडीचो. सो कितें आसा पळय, कशें आसा, जे डिपार्टमेंट, खंयचेय कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी क्वीक एक्शन घेवपाक जाय. आतां हायकोर्टान पासून डायरेक्शन दिला की क्वीक एक्शन घेवपाक जाय. तुमी फ्लायंग स्क्वॉड तो विकेंडाक पासून फ्लायंग स्क्वॉड दवरपाक जाय म्हणून. पूण आयज ते दिसून येना की हे अजून पर्यंत तशेंच आसा नाटकां. सॉरी बाय एक्सिडेंट काम घेवन तुमकां खबर ना गोल्ड बाय रिसॉर्ट. हांवें हिंगा RTI एप्लिकेशन घाल्लें विचारपाक, तुमी हेजी स्टडी केल्या, इन्स्पेक्शन केला. आयज म्हाका 4 म्हयने झगडटा हांवें कोणें. आयज म्हाका डॉक्युमेंट दिले थोडे आनी आयज बरोवन दिला की म्हजे